kan video tura chuan SHIKHAR MUKBANG kan endon ani SHIKHAR MUKBANG hi ban khop maya chuanin JIRU le EM atia channel nga hian aming ka chiang lawa e akoi zonga fine tun thei jok kan endona chuan kan soidu don lawa ka thil sei ma sak du chu hetinga in show of kher lawa e SHIKHAR ei thei tam tak ei thei chu anom viawang SHIKHAR tam mo tam tak ei thei ei chok hen tam ngotang amera chu khang ei thei kha i kan mu thei chin pe lamani wangin i ai show of a te i ei thei jok an lo ama i etimeng ei thei kan lo muwa chu kan en de uzung zungang. What is up, guys? Today's video is gonna be SHIKHAR MUKBANG. Yay! If you are new to this channel, then please subscribe to my channel. Even if I say don't try this, I know you are watching this video while eating SHIKHAR, right? If it is right, then please subscribe to my channel and share this video to all the people around the world. Just kidding, guys. Yay! Let's get started. JIRU poron hot thiam ve thin kop mai video hian mo kami zo pa po pot na sakop mai mix na sakop mai JIRU jonon so na sakop mai bien mai kami zo pa chun mo Please don't try this. Don't try this at home ani mai ha ka chu atira kasoi ka kan soi non le du lo ka chu i hetinga in show off kherlawa hianin SHIKHAR he tak tak i tlon khat voile khata e nge tlon khat reilo te chunga ei thei mitam takan om don ti a hredanga amera chu hetianga YouTube ate le media vedoron in show off hetianga hian ron show a hian ron show thei hianin kan mu phak chini atam lawa chimi wang chonin hen kan mu phak chini hi kan ron ti chuak mai ani ti kha i karon soi ni chu nuôi nó sạch hết mày JIRU chuan Most of the people used to think it's marijuana with ganja. This is my style of setting SHIKHAR or mixing SHIKHAR. Kan mi zo pa chun ei bi me ya ei chakahar khopang kan ti let chin lok kan mi zo pa hi chu cái ngay là ai har don le tuk hi kan mi zo pa in so ka
phiền khát tin khai cá xuống lút bịa mày different types of or different ways of different style of people shaking or mixing or eating shikhar. JIRU ấy vật rồi. If there's no shikhar, life is so incomplete even after eating 5 plates of food. Kan miso pa chân mấy gì là mẹ secret à mẹ One of my friends used to eat shikhar like this. van thầy đồn mail em thầy đồn tất anh nè mail bao nhiêu anh thầy đồn anh tóc mày nè As for me, I only eat the powder, ultralizen, romex. kan miso pa hi katile le don china na karin an ấy thầy riêu mà kan miso pa hi kan miso pa han ti la o channel nga chon em ti kha ka chin che da na ni em mukbang As for Fin. me, I only eat the powder, ultralizen, romex. kan miso pa chân so ka ấy bịa mấy nè phiền nè To be continued in daily life. See you in the next video. khaya JIRU chon next video ti dai see you next video ti dai mai kan ti thala chin lok o JIRU hi ma ti nge ki ti nga video va toi ve JIRU chu As for me, I only eat the powder, ultralizen, romex. To be continued in daily life. See you in the next video. JIRU chu video top dai kan mi zo pa bia chu a bar la ka mu dam ka ti a fe na in bar la ka en le chin lokang To be continued in daily life. See you in the next video. khilai hi kan post lok nga sai nu atira ka soyang kanin i 8 he tak tam takanam doni sikari ngam bian tam le tuk ti pokaria amero chu ran so fa chonin an tam lo ran so fi mo i SHIKHAR mukbang hi chonin i ke ba tang chonin angai na om lo top mai i ahar don le tuk tin risela ngai don risela tan chon ti ngai na om lo phim risel tan po ahar don le tuk chon hetlaya hei askrina akarzar hetlaya mi arai to ti chhet mai thei a video hi win sigrat ani izu mo lung nen thla khop mai win le kan chin som lang
kha ni le tamai se I kan vedo kan mukbang kan shikhar mukbang chu chonin mu nam khop maya kan mi zo pa khen ai theya fight theya ei chak po haranga ha that po nga yang risel po nga don boka chonin tikang kan tu to nga video le peka kanin mule thak donia